Inkuru y'urukundo, inkuru iri gushimisha benshi, inkuru iri kuvugwa henshi hirya no hino mu Rwanda ndetse igacanwa ku mbuga nkoranyambaga. Byinshi ku rukundo rwa Miss Nishimwe Naomie na Michel Tesfaye. Miss Nishimwe Naomie yabaye Miss Rwanda 2022. Michel Tesfaye akaba yaraporopoje Miss Naomie kuri uyu wa mbere Mutarama 2024. Miss Naomie abaye Miss wa kane mu ba Miss nyuma ya Miss Elsa wasezeranye na Prince Kid ndetse n'abandi babiri babandirije abangaba harimo Bahati Grace na Kayibanda Aurore. Miss Naomie rero bakimuporopoza ntabwo yaje yahise avuga yes. Yemeye impeta bahita bashyira urukundo rwabo ahagaragara ndetse bahita banabitangaza. Mu rukundo twese tuba dufite uwo twifuza bitewe n'aho amarangamutima adusunikira. Buri wese yifuza kuzareba uwo bazabana, akagira umukunzi bazabana ibihe byose akaramata, akaba ari nawe uri mu nzozi ziwe. Miss Naomie akibona Michel Tesfaye yahise abona ari we musore w'inzozi ze, kuko umutima we wahise wuzura amarangamutima bimusunikira kuba yaba umukunzi we. Byashimishije Naomie n'inshuti ze n'umuryango we ku rukundo rwe na Michel Tesfaye. Miss Naomie rero akaba atangiye umwaka wa 2024 ameze neza cyane n'umukunzi we Michel Tesfaye. Kuba atazi Michel Tesfaye ni rwiyemezamirimo ufite kampani ebyiri mu Rwanda ndetse zikunda kugaragara ku mbuga nkoranyambaga. Ikaba yita ku buzima bwo mu mutwe ndetse no ku baturage bo muri Afurika, ndetse indi ikaba ari iyo kubungabunga ibidukikije. Tesfaye ni umunya Ethiopia ariko akaba yibera mu Rwanda gusa. Yakuriye muri Canada ari naho yize cyane ariko yaje no kujya kwiga mu gihugu cy'Ubwongereza. Mu mwaka wa 2022 niho Miss Naomie yatangaje bwa mbere urukundo rwe na Tesfaye, avuga ko afite umukunzi, ari naho umukunzi we yafashe umwanzuro wo gutura mu Rwanda. Miss Naomie w'uburanga buhebuje rero na Michel Tesfaye, umusore w'ibogari kandi uteye neza, bakaba batangaje urukundo rwabo ku mugaragaro, bakavuga ko ari forever, bakaba bapanga no kuzabana. Bari no kuvuga ko ubukwe bwabo bari kubupanga, bazanatangaza cyangwa bagashyira ahagaragara ibyabwo mu bihe biri imbere. Iby'urukundo rwa Michel Tesfaye na Miss Naomie ni byiza kuko biri gutuma abakobwa b'Abanyarwanda nabo bigirira icyizere, kandi ukabona ko iyi couple inaberanye cyane. Mwakoze rero kudukurikira, mwari kumwe nanjye Bikorimana Noel.